And it's a 24-hour economy marketing. They be a you, but me the mesre. I saw more yen or consider car parks because Obia said they na assassin city. At the greatest end day, but Jane Bano. Na say a traffic eba. It will man consider nobody didn't question patani stores na a bedroom revenue. Sanya mana near say bia Jane for the free or no, so no, a quack mess. And only idea me bumudi. Bet me akahwasem. Ba mesre say and kabum embra o your Kwadaso. Because open when this in the teso. Jane market on the coy. It's a no a honor casane be over the coy there, best say and kabum bra. Because I'm not saying me who never be say ena honorable bechimuno. Because program ne bohono no o man pay was be. Regional minister that's so a program no. MP also. Ena honorable SB also. By the part 3 will be amba. Ubi aso am fa ne rep amba. It's a former be united be kasa chere me say bia na minim say the nti bi ekoba asa because MP an koba bi akra na. Say wa chirem nti say MP an koba bi akra na at least. Say wa chirem. I don't see MP there. MC achim MP de memusa na MP. Ah say me just say me susu we say bia ye me MPP no we so ndi say. But me who say MPs they always Tuesday they mo sitting. But one more bi ama no. MP program bia so ko bia wan call mo bi ko. Ti en pese bia ye de ensa e ko kan na achire no so be hu say bia esensem bia e we mu because ade na ya de pa o man pan si wi anya de se bi o de ko. Se me MPP ni na ndi si be ya de na ade ni bitima bo kru na unti me kan che me se me MPP nti ma me support. Nti me no me duru ho na MP ni ho na ade na me se bia menya ne rep bi ama no. Okay. Achim nti me se sa ne ma ye nyina no ye nkamum because ne ma bia asase na eba ne nyina no akoka so hwe astrotefa ye ya ye to aba wie no na no ya na ma wu se enema epusi ne esa wo homecoming library bi so ha nke babu akwada so ma ne so no ahoti nti se we no so no esa akoyi ya we no ade e de ne sisika da ho aye de eye no na de bia skada ho no ti yan hwe se be se sika no nkasa bitimi aye adwuma so. Thank you very much. Nana ya redu nana so John pacha ho ye nyame tumi nti no bible ya de nyame ase me so me ho ye pa de nyame ase me o producers yeah